Evo imamo gosta dragog večerašnjeg, iako sam ovo naopako rekao, vjerovatno. Sa nama je gospodin Tajib Seferović. Gospodine Tajibe, dobro večer. Dobro večer vama i vašim slušalcima, a posebno slušateljicama iz Zenice, iz Bosne. Aha, dobro večer. Mada mi smo tu najbitniji. Slušalci nisu, naročito slušateljice. To ne bi ja njih pozdravljao. Jer oni imaju ovo džabe. Oni ne plaćaju ništa za ovo što mi radimo. Dobro. Pa onda, samo nama onda. Dobro, ajde onda da ponovimo ovo uvodno. Samo nama ako može, dobro večer. Dobro. Dobro. Vas smo pozvali jer ste vi zaista jedan nevjerojatni rekorder, vjerojatno čovjek koji je bio poslije Mick Jaggera, čuo sam, možda se čak i više od Mick Jaggera, jer znate za ovoga Mick Jaggera? Da nisam čuo za njih. Ona je Rolling Stones, oni. Jaz, možda ste za Jaz čuli. Dobro, to. Rolling Stones, vi ste bili s 5000 žena, je li tako? 5 do 7.000 žena. 5 do 7, znači to je 6000 žena. Da. Bili ste, znači, seksualni ste odnos imali s 5000 žena, a oženili ste se s 49 žena. Da, vjenčao sam se. Ali ne u isto vrijeme. Nego jednu po jednu. A imate 50 rođice, je li tako? 49 brakova, 50 djeci. Znači, svaka čast. Svaka čast, stvarno. Kakav je to vaš penis? Molim? To me interesuje, kako može toliko žena da izdrži jedan prosječni organ, recimo muški? Kako neće, ja imam neki seksualni nagon, ja mogu za jednu noć 15 do 17 puta. 16, znači to je 16 puta. Znači to je 16, kao između 5 i 7000. I kako to izdržavate 15 do 17 puta? Kako je to moguće? Pa moguće, ja ne pušim, ne pijem. Inače, bavim se sportom, ja sam judista, bokser bio, prvi seks imao u 9 godina, od 11 godina se oženio, to će tu. A kako ste se oženili od 11 godina? Kako su vas puštili stariji roditelji ili neko? Stariji roditelji, kako su vas puštili? Ko vam je dao da se oženite od 11 godina? Ja sam se zaljubio u školi. I onda dobro. Ljubio sam... A sa školom ste se oženili? I tako da sam se zavolio i oženio je. Pamtite li sve žene, znate li njihova imena i datumi mjesta rođenja? Sve ja znam, svako ime i prezime, ali ne bi ja sad na to ide. Nećemo, možemo imena 2000, čisto ovih najmilijih. Možemo imena da pomenemo, ne moramo prezimena, znači samo imena. Dobro, ali možda kasnije. Da sad vidimo s ovom prvom ženitbom, mene to interesuje. Od 11 godina. Od 11 godina ste se oženili, znači. Pa bio sam drugi razred u školi i tako da smo se malo ljubenskali i oženio sam je i ja došao kući i kaže starom, oženit ću se ja je volim, iću da se ubijem i tako tu. I što on kaže? On stari kaže, ne more vamo, tamo ja sam njega ubijedio, htio sam se da skačem. U Bosni dole to je rijeka, jedan da skočim i on je pristao, morao je pristati. Aha, on je znači pristao da vi ne bi skočili i vi ste doveli mladu u kući, jeli? Pa da, i tako da si imao, eto sa tom ženom imam 11 djeci. Sa tom ženom 11 djece imate? Da, tako je. Što su njeni roditelji kazali za to? Kad su vidjeli da... Pa i oni se protivili, ne more ljubave jače od... I oni su se prepravili da ćete vi skočiti u Bosnu? Da. A recite mi, 11 djece, koliki su razmaci između te djece, mislim, u trudnoćama? Pa 1,5 m, 2. Koliki su razmaci u trudnoćama? Pa, ne znam kako, 2 godine, 3... A da, pardon, nisam... Nema 1,2 m. Pa da, godine. Da, pa on priča, nije svaki. Nije normalno. Pa nije, boga mi mjere ne znam ni a recite mi kako je ta žena podnijela da bude trudna skoro 12 godina, 11 godina. Pa nije 12 godina, nego 9 mjeseci. Morao je, sad ću ja, kad imam taj seksualni nagon, ja sam odmah, ja ga ne patim. Ja nikad ga nisam, ja sam... Vi imate sigurno jak spermatozoid. Znači, pa ima. Možda neći u ovom dijelu Balkana. Jeste li kad mjerili spermatozoid, da ga puštite u čašu? Je li se tukao kad vaš spermatozoid? Svibava ili sličim? Onda me ima ga velike, ne daj Bože nikom. Kao papak. Kao papak. A recite mi... Ja mislim da ga čekiće čovjek ubije, ne možemo ništa. Ne, on leti kroz vaginu, sigurno velikom brzinom do njegove jajne ćelije.
Ja ne udaram ko vi Crnogorci. Ne, ne. Direkt. Nego aparta. Na indirekt. Ja ga udaram indirekt, ono sa strane, Ej. vamo, tamo dole gore, svađam. Indirekt. A Indirekt, ja. A recite mi, pošto imate jak seksualni nagon, kad ste se oženili prvi put 17 godina, da li Da. ste varali ženu? No, pa varao sam sigurno. Da, Nisam odmah, nego ono poslije, da. nisam vidio. Osladilo me se i tako da sam varao kafane, ja sviram se, bavim muzikom. Aha. Taksirao poslije, svašta nešto. Ja sam u 10 godina u kafani počeo da sviram. A koji instrument svirate? Harmoniku u klavijature. Aha, a recite mi, vi imate 170 unučadi. 170, 200 u stvari. 170, 200 komada. Znači Ne znam, ja koliko imao. 185 je to onda. Pa bio sam ti oženjen, evo ovako, bio sam ti oženjen Njemačka, Nije nego 190 je to. Aha. Njemačka, Rusija, Francuska. Gdje ste bili oženjeni sve? ma Njemačka, Francuska, Ukrajina, Bugarska, Turska, imam tu djecu, imam, ne znam, nijađe. A gledate li svoju djecu ponekad Na Facebook. Na Facebook. Pa vjerujte mi da i nekad i vidim i šta ja znam i ono, čujem se, pa imao sam svakakih slučajeva. Imao sam jedan slučaj što ne mogu nikad zaboraviti. Pa je dobro. Imao sam jedan slučaj policajac me zaustavi. Aha, svaka čast. I on fino kontrola, ono, taj vozačku saobraćajnu kontrola, ode policajac, nije, ne izlazi ono iz auta. Ja prišao, gospodin, da nisam šta pogriješio, kad on kaže, tata. ti si moj tata. Plaćio policajac. Plaćio? Šta je sad kad? 30 godina ga ja nisam vidio. Pa je vas puštio? Pa nisam napravio, ali eto, u kontakt smo, tako da sam to dijete, nije znao da mi je, Ali kako je moguće da vi niste znali da je on vaš sin? kako će znati, Ali ja ja bio se- u Takinu gore oženjen i tako da me on zaustavio. Imam ja ti djecu po svijetu i što i ne znam. Ima li koji predsjednik države da znate ili nešto, to bi vam valjalo? Ovaj Pa Obama? kako ne bi valjalo, evo. A recite mi ovo, koliko je trajao najkraći vaš brak? Moj brat, koji ovaj sad ili ovaj drugi? Ne, no najkraće. Najkraći u Pa karijeri. najkraći, pa 2-3 mjeseca, 5 mjeseci, tako to. Znao sam ja po 4 žene držati da ih U dovedim Torinu. svačas. Po 3-4 žene, ja sam ipak kafana, je to čudo, šta se u kafani radi. I imate li svaki dan seksualni odnos? Svaki dan. I sad? On ne znam šta mi ja moram doktoru. Da, Morate znači... s doktorom imate seksualni. s doktorom. Moram, ne znam, nije udaram ko konj, a ližem ko krava. A, pa to. Svaka čast. A kako vi osjetite to da vam se neka žena sviđa? Da li morate... Da li je vidite ili je nebitno Moj vidite li? čito, rekao ste... Ne volim ja svašta, ja volim da ima goni sprat, doni sprat, ima gaza da je dobra. Aha, Znači, da je krov dobar. Da. A I da je dole podr. kako žene reaguju kad ih vi zaprosite? Vi vjerojatno prosite poslije 15-20 minuta, jel? Ma ne, ja se udvaram odmah, znaš kako se ide, tu udvaram se s ženama, priđem, hajmo na kavu, hajmo ovako, hajmo onako, hajmo na more, hajmo u Turskoj, evo para, evo što hoće, samo da te oženim, kad te oženim gotovo je. Prvi seks je najbolji, Aha. ono, kad jedan prvi seks gotovo je, drugi ide sam. Da, drugi ide se, ali ovo me interesuje, vas uopšte ne interesuje da upoznate svoju djecu, toga milicajca i ostale njegove braće. I da upoznajete svoju ženu, vas ne interesuje to? Pa vjerujte mi, znaš kako se dešava sa mnom? Ja uđem u kafani i sviram, na primjer. Zaljubim se i ona čurna ostane sa mnom i ona ode, šta ja znam, i tu je tu, tako. Ali valjda poslije vidite da je ona rodila ili ne znam ni ja što. Ja ne znam gdje je ona. Pa, Poslije ne znam. ne znate gdje je ona Znam, poslije? ne znam. U Turskoj, eto, imam jedno dijete. Ovim putem bi volio da u Istanbulu nađem to jedno dijete. Tamo sam svirao u Sarajevu, jedna kafana tu je, u Istanbulu. Dobro. I svirao i tamo Turčinja, trudna bila sa mnom i tako ostalo. Tamo ja sam se vratio ovamo i, ja ne znam, volio bi to dijete, to je moje dijete. Znači, to je vaše dijete. Pa moje, nije A tvoje. što biste voljeli? Kako onda ga niste potražili ranije da vidite što radi? Pa ne znam ništa, adresa se izgubi, znaš kako je tu. Aha. To ti je, Kako oni vas ne potraže, ipak da vide gdje im je otac? pa ne znam, eto, ne znam ni ja kako tu, ja bih volio da spojim tu moju porodicu, moju familiju, komplet. A recite mi, Ovo vam treba velika poljana da dođu svi. Molim? Trebalo bi vam veliki jedan šator da cijelu porodicu okupite. A jeste li unučad upoznali?
Pa jesam, Troje. jesam i sviju, većinom sam, znam da ima, znaš, prilično znam da ima, ali ne znam baš komplet, ipak 180, 190, to ti je. 190. Vjerujte mi da sam živa legenda. 185. Ne, vjerujem, vi jeste legenda. Ali morate znati, ovaj Mick Jagger i on je isto nenormalno seksu imao, on ima isto 45.000 žena i oko 200 unučadi. Mick I Jagger. onaj što ima onu veliku stvar, jel? Ne znam, ima velika usta, pjeva Rolling Stones, Rolling Pa Stones. ne znam. Jeste čuli ste za Rolling Stones? Nije ni važno. Imate li pravunučadi? Čukunučadi? Imam, kako nemam, imam. Oko 300-350. Ne znam nija koliko ima. Pa, A jeste sad oženjeni, niste? Sad sam slobodan, sad bi volio Crnogorku, kako da upoznam. Aha, pa kako ćemo to završiti, neki telefon ili nešto da ostavite? Pa ostavit ću vam telefon, pa Ali daj znate, se javi koja Crnogorka. ali znate što, nije više pametno da vi pričate da tako ona za trudni vi ostavite, morali bi sad malo biti. Sad bi se zaljubio. A sad bi se zaljubili, pa onda u redu. 100%. I da živite malo s njom, jedno 2 godine, bar. Pa živit ću 50 godina, treba, samo se volimo i tako. Kakve vas žene interesuju? Malo punije žene, malo. Da ima gornji sprat, sad kaže da ima. Balkon. Balkon? Da ima sisu dobru. Dobro, znači gornji da sprat. Sise nema ništa, to je gornji sprat. A to sise su gornji sprat? Da, sise su gornji sprat. Dobro. Da se ja uvalim u magazin, znaš se magazin. Znam, ono gdje se drva drže, kako se zove. Tako je, prijatelju. Je. Znači da ima svoju kuću i pored magazu. Tako je. Znači to vas interesuje. A da li... Gledate li filmove? Gledate li dobre filmove? Što da se predstavimo malo? Čitate li knjige? Što volite? Ništa, ja ne čitam, ne gledam, samo me interesuje žene. Samo... harmonika, vježbate li? Harmonika, žene i to, mene interesuje knjiga, serije, Ajde, prihvatite se harmonike malo. Hajde, ćete nam se za ljubav prihvatiti malo harmonike. Je li vam tu harmonika, zbilja? Nije harmonika, ovdje kje tu, ali ipak je to zgrada. Evo i ovo što malo govorim. Ipak je to, ja sam u čaši. A mogli bi malo na vrh, ono što se kaže, uva. I ja bi sad volio da malo zasviram, ali ne mogu, ipak je 12:30. Znam, ali možemo malo za našu ljubav i ljubav naših slušalaca i možda upravo priučete neku ženu. Ja i sve pozdravljam i poštujem i vas, da sam se javio, jer ipak je 12:30. Pa dobro, malo kasnije. Onda možda malo kasnije. Nećemo moći nikako. Pa dobro, ništa, ajmo da nastavimo da pričamo, pa možda ako vam dođe vi uzmite harmoniku iz čista mira, da vas mi ne nagonimo. Ako vam znači dođe vi slobodno. Dobro. Recite mi, koje najviše volite ove pjevačice, koje muziku vi svirate, koju harmoniku? Pa ja sviram samo narodnu muziku. Ja sam inače harmonikaš, sad nema posla vama, u Bosni nema nikako, ima posla, ali vikende, petak, subota i nedelja, šta će to je tu. A ima li dobre kolke na svirkama? Pa ima kod nas ovamo, ima dobre trebe. I kako da nema, prijatelj, ima udek šta ti Bog hoće. Bosna je ovo. A znači, doveli biste Crnogorku? To je Bosna. Da li biste došli da živite u Crnogoru? Kako da ne bi, ja inače volim narod, crnogorski, i vas volim tamo, da sam se javio, eto. Pa dobro, mislim, ovo su lijepo je to kad se ljudi vole i kad se druže i kad se pomažu. Recite mi, evo možda da privodimo lagano kraju razgovor, kad biste sad ponovo živjeli, da li ste se opet oženili od 11 godina? Pa bi 100%, ne bi dao svoj život, nema Boga. Ipak, ne dam ja da me jedna žena maltretira, zajebaje, provocira, šta ja znam, ne valja tu. Ne, bolje da vas 50 maltretiraju. Mam bolje 50, upravo si. Jesi. A kad ste živjeli s 4 žene istovremeno, kako ste postizali seksualne te odnose? Vjerujte mi da sam, evo imao sam, ja u sredini spavam, jedna ovamo, jedna tamo i tako po 2 žene sam imao. Nikad se nisu bolili ni jedne. Volilo se, vjerujte mi, isto sestre. Šta god sam kupovao jednoj, kupovao sam i drugoj. I za seks isto tako. Eto šta ja znam, eto. Imam, nadaren sam sa svima tim. Da. Ja sam 54. godište, ali vjerujte mi, ne znam nija šta mi je, taj. To neka bolest, što je to? Nije bolest, kakvi bolest, da me vidiš jedan, ja sam... Ne kažem da ste bolesni, nego seksualni jaki kontakt, da li vam to najverovatnije,
Da li vas... Oženio sam se od 11 godina, pa tu je tu, nisam. Od 9 godina imao seks, sad ti kažem. Od 9 godina. A kad ste počeli da osjećate da vam se sviđaju žene? Od 5-6 godina, je? Ma kak je od 8 godina? A onda još ono nije, znači, od 8. Pa, svaka čast. A jeste li kad učiteljice napadali seksualno, ove Boga profesorice? mi, svidjelo sam, nisam smio, znaš. Ali ja sam ono, zavodio jednaku gledu i baš ono, kao muškarčina, ali Da. nije išlo, ne ide, znaš kako je. Slabije to išlo. Da li taj dobar glas koji imate ljudi koriste da vas zadirkuju možda na ulici, u kafani, traže Vjerujte mi- autogram možda? Upravo si, ja sam, nema TV kuće koja nisam bio, na OBN-u, ne znam, nija ne da nabrajam koliko, čak sam tamo u B92 bio u Beogradu, u Hrvatskoj, Red Carpet, šta ja znam, te stvari, bio sam. I ljudi me savjete, A jesu ljudi li... me, ajmo na kavu, Ljudi vam daju salvete. Salvete, a jeste li kad vam palo na pamet da glumite u porno filmu? To biste uzeli stravične pare, jer takvi ljudi se vjerujte, traže. ima jedan pornic, ali davno je to bio. Ali nije to za javnost, to A je za ne mene. to, nego ovo profesionalno, da snimate porno Pa što filmove. ne bi, što ne bi, Pa išao to- bi, što? Pa kako se niste sjetili, to su odlične pare. A šta ja znam, eto. To su baš Bilo bi dobre malo- pare. To je, ima onih žena, one gole, dođu, vi ga imate jak seksualni nagon, to uradite i dobijete 200-300 eura po jednome orgazmu. A bilo bi malo stid, eto, A to je to je to drugo. malo. A dobro, možda se to Pa što ne ne bi... bi išao bi i to i sad... Ne bi sad se imam to vama godina. prikazivalo. Ne bi se to u Bosnu prikazivalo, no u Njemačku. Pa što ne bi, bio sam ja u Njemačkoj tamo. Kako je u Njemačku? Imamo u Njemačkoj tamo, imamo u Njemačkoj 3, 4, 5 možda djeci tamo. Ja bio sam 15 godina tamo. A ne poznajete ih isto, je? Ja sam bio tamo u Frankfurtu. A ne znate li svoju djecu tamo, poznajete li ih? Pa kako neće, znači, znam. Kako Ima se- jedan Kako se Molim? zovu? Kako se zovu? Muhamed, Jasmin i jedan Dragan. Aha. A nema Jedan, njemačkih... imali dva, Dragan. Jedan Ima Dragan. tamo, samo sam bio oženjen, isto. Mhm. Tu i tu. Švajcarsku. Ma bio sam, ne znam nija gdje sam bio. Nemojte me samo za strane zemlje, bolje znam strane zemlje nego ovamo. Tamo sam bio non stop. U Francusku. Molim? U Francusku. Pa kako da nisam bio? A plaćate li alimentacije ženama? i to? Nikom ja ne radim nigdje. I to je tako da mi... Bio sam malo na taksi, tako sada sam odustao. Ja se privatno bavim ovako. A kako Privatno. to da vas ne interesuje kako vam žive djeca i žene, da ih pomognete, da ne znam? Kako da pomogem 50 djece, prijatelju moj. Pa, što se- Možda i ne znam ja komplet, znaš. Jer sad im treba pomoć, to su ipak ono djeca vaša. Evropska unija je u krizi. Vi ste odradili ono što je bilo do vas. Napravili ste ih, Boga mi neka se snalaze. Izveli jel ste tako? ih na put, što se kaže. Izveli ste ih na put. Upravo si, prijatelju. Ajde, jedan tu. A kako vi znate, jer svaki put neka zatrudni kad vi imate odnos s njom? Kako da neću, ne bi ga vadio nikom. A i to je ispravno, nema Ma šanse. i ja, pa Ne, sad ne, ću ja, ne, to- Vunao Vinisto Mačić, vunem Ne, 3-4 mjetra prije. nemoj to da ti Može pare ne, radi. ne, moj slučajno to kakvi. To je dobra ideja, a recite mi ovo, što ne pane vam na pamet da vi od njih tražite neku pomoć. Što bi, kad sam ja dobrostojeći imam i ja, eto, radim. A možda biste onda njih pomoći? Ha, sve A. zavisi. Ove što slabije stoje. Ma ja, i oni imaju. A i oni imaju, pa zove. onda oni vas neka pomognu malo ako imaju. Zove li vas neko od njih da dođete na ljetovanje ili na zimovanje ili na Šarnuš? Na Pa Šarnuš eto, gore? pozovite me vi, pa nađite mi tamo gdje. Kako? Naćemo, ne, ja mislim da će se javiti, sad ima dosta žena što bi se javile da im napravite dijete. Po dve, ja sam 100%, ja većinom mušku pravim, djecu, znaš. A Evo kako se se- pravi? Kako se pravi muško odijete? Kako se pravi muško dijete? Ne, nemoj samo direkt udariti, rekao sam. Indirekt, malo sa strane, dole, gore i to ti je tu. A kako Nemoj indirekt? samo, pa nemoj da gurate, samo direkt. Svačaš? Nego kako? Ovamo sa strane, lijevo, desno i tako tu. Kao To ti je tu. kao da se kopa rupa, jeli? Ne, kao da se žaga, znaš, A, no. ga Kao bašica. da žagaš. Kao bašicama po žaru čovjek. Upravo si. Kao da se grška oganj. Kao da se grška oganj. Znači tako.
A je li moguće da nam to pričate u jedan sat, a slušaju... Ali jeste li sigurni da se tako prema, da nije bitno ko je muško, ko je žensko, bitno je da je zdravo, ali eto ima ljudi vjerojatno koji interesuje kako da napravimo, znači džaranje lagano. Tako A je. treba li žena što da radi? Pa mora, kako će, mora i ona malo da mrda, ne mora da stoji ko mrtac. Da, mora malo, mora. Mora malo da mrda i ona to. A može li ona da pokvari da vi sve radite kako treba? Je li vam se dešavalo nekad ne uspjeti? More, ja sam dirigent. Ja sam, Vi imate... ja imam palicu Kako nije? dirigentsku. Ja I držite u radim ruku i šta ja mašete. A recite mi, jel vam se dešavalo nekada da ne uspijete, da omanete, da... Nikad, prijatelji moji, vjerujte mi, evo, čitav svijet me zna, vjerujte mi, ne bi dao, Biste li ga dali za 50.000 eura? ne bi ga dao za Za Njemačku 25, sam. A za kako 25. je li lijep, jes, a mogu misliti. A znači, volim ga više nego nikog. nema para, znači, za koje Ma vi... volim ga, sve za mnom ide, Jaran. Sve idete za mnom. Sve za mnom ide. A znači vi idete unazad. Jaran mi veliki drug. A, nema, to je. Diže li se svako jutro prije vas? Diže se prije, vidim ja, gledam ja, on sam mrda. Pa to je strašan tip. Ajde neka malo šale, tako. Tako je, šalimo se malo. Recite mi taj, evo možda za sami kraj, koja vam je žena onako ostala od ovih 5.000, samo jedno ime u sjećanju po nekom gestu? Imam jednu, ovim putem je pozdravljam, ona je Džemila. Tamo u Njemačkoj. Nju sam najviše volio i voli mi isto tu. A koja je ona po redu, recimo, bila? Ona je bila peta, šesta, ne mogu se sjetiti kad sam imao mnogo. Znači, Vjerujte mi, 5,5. evo, sad ću vam, da vam kažem, nikad onaj slučaj ne zaboraviti, oženio ženu, doveo je kući, kad ona gleda kuću, kaže, ova mi je kuća poznata. Ja je 2 puta oženio, nisam znao da mi je žena bila. A i ona izgleda... A i ona isto nije znala, kaže, Da. kuća mi je poznata, 2 puta je oženio istu ženu. Možda imala moždani. Možda je bila puštena brkove. Možda Ili blaži moždani, ne daj Bože. Nije znači kuću poznala. Možda da uzmeš ginko, one tablete. Ili vendoksin, ima Ili ono... vendoksin, kap. Ima nešto što pomaže, ono. ima, evo, Tajbe, znači... Ja se nadam da ćemo neđe ovako i uživo porazgovarati, da nam more, ispričaš. evo, daj na televiziji, tamo, sprema se na televiziji, nešto će. Spremit ćemo to, nešto ćemo završiti. To za novu godinu. Znači da i nas naučiš ponešto, jer ipak je to veliko iskustvo, mi smo Kako, nije, ovo je sve pilićani, istina, ovo sad ti pričam, ovo je sve, ja sam sve doživio. Možda da znaš i što bi mene interesovalo, da se neđe kad na se vidimo pjesma, skinemo možda. goli, pa čisto da nam, ono, da vidimo kako to, ne mi međusobno, nego da nas naučiš, eto, valja u četu. Ako se skinemo goli, posramoća se, ja radi. Ma Uvijek vjerujem, ne možemo skinemo, ja i ti. vjerujem. Ali možemo li da vidimo dokumentaciju kad se vidimo, ipak da provjerimo neke stvari? Imate li dokumentaciju? Sve imam, Izvodi, Matić, video zapis, vjerčan listovi, šta god treba ima, tu ti je tu. Super, Tajbe. Znači, mi ti želimo puno sreće.